ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kum shibenta bani dan lang hasenda jang kipat ba. Berbenyakit lam yagi jing ki bagi pat ba nong shong shnong kadong kathan kilamat haga jing sya pinjulor ha ke Erïong erngit kablaja ha kemit jong kalai phoi truk leber arajar pusau ka khasi students union nong klau circle Hapo ka Jingïarap u General Secretary ka seng usamla Shanbo Dakar ha ka shitrik uyayong arajar pusau. Klalit ben Aiman si mikini ki long yeng ki blasha kata hakte ke jingwan link shop ki bor mariang. Bat hakani ke junglit jungok ka seng Lanot senyang ru de ki mar bam shekini ki long yeng. Kishnong ki ba ka seng layo ben no Jingïarap kerki hakani ke jingja ki kenthop ya kashnong riken, kashnong nongrang, kashnong thangmau, kashnong mau ko mit, kashnong madan maron, kashnong nong thamai, kashnong maulum kri, ba kashnong nong rilong. Hau kerwa balapha du General Secretary ke seng la penpau berkerpat ya ke Sorkar bukan kam Pynkloi ya ke la Jingïarap nak benta ki Lanot ki bla syakta hakani ke jingja kenang makin la ban shna pen bahabiang ya ke balajat bat bikin yo ban syong man thia hun men sim hala ke jong ka yeng. Yang sebagai sengkesiu mo bagila nok senyang ka chnong ni chnong kan nam ta kina ki longging ki be ngat ane ko jenjang ha ka Erïong lang tharing la nong bigila do i kisam lese ki non ngam ki janginap tenyong kulesibun kumya ka sengkesiu Sorkar nong Sorkar nong klau ba kala nok senyang ya kina ki longging ba judo ya kene ka jenjar la nong ba la sha plate Erïong na lang thari dan kian kibala do wadi bisa kita kina bro tinggal polisi pun ya kena long lakloi jengki ba dunia sudah mulai ini kena senang tip yang sahabat kumne ya kini kau ngin sam no hal le ba kumne ngin sam no ba ngin ai no semangat ya pam kom no Lam sirau. Api anda pula plastik kalau saya dia cibet tu dah. Uplet out. Ah, ada baby kriya so.